padala na hladni kamen, sve dok nije čula nježan glas. Zašto plačeš, dijete moje? Kako? U dvorcu su svi zastali kad je Pepeljuga stigla. Princ ju je ugledao i ostao bez daha. Mogu li imati ovu plesnu večer s vama? Naravno, gospodine. I plesali su cijelu večer sve dok sat nije otkucao 12 puta. O ne, moram ići. Potrčala je niz stepenice i izgubila jednu staklenu